Yaragire bono Isano na Ibere chemunu basomo nchumu ligireria nago kwani andonsi ya soberete nga kiende ngo kwaligania semesa ya mangana Amayia nyara gukomanyika tiere twabere to kwaligania kurase mambi ya lengentambe weka Chinsa chigabono chia bono mubaso nyara bono stalikine merongebere nenye omutinyi 11 mu mwaka bw'ikiri bubere na merongebere nebere Chinsa ni Isano na Ibere nga kiende ngo kumanya mangana Amayia senchira yo bwenye hayubono togendete kwaligania abali kibaito bagendete gusangiria kuro Chinsa mu aho ime na isiko Yorgongo ruwa Gusii olito kubwatera nere gwetera somo na wemanyerio igakoro kwa Joshua Auta iritirane nkoro kwa Vincent Onyancha. Asenchira yobwenge Isano Ibere chia bono mugasomo nchomurye toko ya chaka korwa senseri ya South Korea bwasomura ibwense ya Kenya William Samuel Ruto again retene taro yaye asense yo asebo igaberega kombera no mure ibwense yo Yun Sukuyela asabiri bagokwana mange nago sanga amange na boruto ni gate birebu again retoko twaro bwa matobu yagatiense ya Kenya monenseri ya South Korea asomoje goyibo igobere kugekerani wana first lady Rachel Ruto ni gonera tebirabuna andonsi aliagendeta okolekana no gutingia obura yobuya nabo igo bwamate gatiense ya South Korea amonenseria ya Kenya. And that reminds me that even as God has given me the opportunity to be the president of Kenya, God is going to come first. As you pray for the rest of the world, remember our country, Kenya, and our continent. I am finally reminded of the words of Daniel 11:32 that say, "But those who know their God, they will do great exploits and they will be strong." In Kenya, you have many men and women of faith. And as I have said, you remember them. I want you to know we have a strong Christian family in the Republic of Kenya. In fact, in the last election, it was not just about issues of politics, it was also a referendum on those who believe in God and those who believe in men. And those who believe in God won. And as we've been here today, the Lord has just been reminding me of the relationship or the similarities between Kenya and Korea. Just like Kenya being I see Korea is a Christian country also. There are so many Christians, people that love God dearly. I see Koreans are also very hardworking like Kenyans. Nago tigana na yubono ni gomurikyo anene ase kyombekeri kyesukuru cyabanyene aigase county ya Kisii Edwina Onduko aberga kubolia bayiboli kone kibuna nkolenda barabana babo chinga kechiga cyesukuru cyabere kigosekwa nigatebere buneru sanigera bentambe mono yemetinye bere oyigenga cyesukuru cyakikoigurwa omutinyi umutangani omwako gocha omwaka bw'ekiri bubere na merongebere netatu sitariki 23 ekra cyesukuru cyakikoigurwa kolengana nigatebere buna abayiboli babwateri bagaliya bene gosangana barobo aboigo kumanya emechandiri abantu baho babere bagwetera cinga kekiga babere ase kiskuru Kakika murancha abana baitonto banchete tutegete sana ngemitine yeberege kwera 23 January abana bairane abagima boronge na inda abana bakorire revision inka basomire. Let us involve our children in the running of the homes. Let us engage them. Let us give them revision books. As KEPSA na inde naye bagote banchene secretary KEPSA Kisii County, that is Kenya Private Schools Association. Tobate bitabu gari mwalimu plaza second floor. Tobate bitabu ya revision ebia sana. Kamuranche nchimugore gitabu kemo 200 chioka ka umwane gitabu nyagosoma encyclopedia nchiro chingiya umwana nyagosoma nyakwe igorobo ngo kabisa skuru ye ko igorwa cyari very prepared.
Na chinga kio chimumanyi bwetisemi omanyekanete buna Julius Nyamweya boigoro morokia bwe University ya Kisii nigakwanire igoro yogosieka weche school ase boigo arugo sogetana obosemi gokia saba iboli konyara boigo kolenda bana babo chinga kio Nyamweya nigakwanire omurobrio CBC asatebire buna CBC nigo yarokana ko bale maria boiboli anasokurwa ase bintu biri bitakere goikirani kwa achi school okwana boigo Nyamweya nigabolire serikali maiga yomure bwense William Samuel akago chole komiti ya betike gusangirira birengeri akurwa chi county Chinsa nigatebire bunambale no kwegena buno kuna chokura chikurwewa ngo chikobo kororo gochasa wiboli onyumurubuli CBC ko gochikogendera kwikiraniwa eskuru bunabona chase kiruchi nyinge ngagerete bunararo neri tukolio mweri eskuru siekwa advice nda ya wiboli twabere togotigera barimu abana baito batorendera samatuka mange na ndiboni to bwate holiday ko run for 2 months kero moiboli arendo mwana oye abange no mwana oye egera barende baba chimbo chingia ili banyara ko baba kuwatrana kero bare ka banyara ko baba ko baega si skuru baba ko revise mbaji kweba nga mbalenge skuru asege je skuru ngo kirosere asamatuka mange CPC njatete serikali nyanya introduce it but ne bwata challenges chae CPC monoturgereri ya bere segara bo chasa baibori so asege je mahitaji yari aro patrende task force ya chole tu eligeria magana CPC ya itire county 47 cha Kenya ya rure birengererio ya sagerere birengererio bya bananchi tigatoye geninga ekere ko ko report president yako make decision ba make wise decision ebere ekeyo musigo gochasa baibori na kira yubona gendrete kiombe kelikyo gotoko bosaridisi yani gokiabe kira bakegero batatu bobo salia byara asensemo ya Shinyalo egiye gotoka se county ya Kakamega na naboni gatebekana bunda batataboni ko batoka ne chibunduke chiri bastora egentokera konyara kobe kubyara kolengana no musibidi wensemo ya Shinyalo se county ya Kakamega Robert Makao nigatebire bunani wabekire byara na nigo batangira sekreteseni kibanya nyimbo gya Shinyalo ekare kuri botuki bime bogendrete kumwanyanka ibaruse chibunduki ekyo elikonyara kuimukie getambo kirokolengana nelichiko abonchiriya kurwa senseme unigo basoirio bwo basogote buna ebikoro byo bosali no bosaga ne byarokane komenta mono ana senseme yo ya Shinyalo. Nashukuru wananchi members of the public kwa kupeana information. Kwa hiyo vitu ilikuwa imeingia mikononi ya waharibu. Kwa saa hii tuko na waharibu, tuko nao watatu wako kwa seri na iko wengine wawili tuendelea kutafuta ambao wataweza kutusaidia, lakini wale ambao tuko nao sasa tunachunguza ni watatu, na hiyo kesi sasa iko mikononi ya watu ya CID. Mtu akija kuishi kwa ploti yako ujue ni nani na anafanya biashara aina gani, ama akirudi kwa nyumba anarudi saa ngapi, na pia serikali nayo itusaidie. Tunaomba serikali tusaidie sababu hali yetu ya biashara imekuwa wasiwasi. Kwa kila mwezi watu wanauawa, mwingine anakufa, unapata mtu amekufia huku. Inapata sisi wenyewe tunalaumiana. Sisi kama wafanyabiashara tuko na wasiwasi kwa sababu ni jambo la kusikitisha sana kupata ya kwamba mnakaa na wenzenu na ili hali ni machambazi. So tunaomba idara ikiwemo OCS na walinda usalama katika soko letu la Haega ya kwamba watusaidie. Na boigomo waziri wochisemya zekeri machogu nigatebire buna school fees teramenta kolengana ne birengere bya bange abo barokane kwe murungania asogonchereria wechibesa babiri bagwakana mai school gosie kwani ko bana bibori abange batebire buna chibesa bari gwakano omwako oria napono nigo chiarokanire comment igentube murunganire kiragena komochia omwaziri wochisemya zekeri machogu ezekeri bono nigatebire buna comment wechibesa ichiotalia serikali ya mentre chibesa kolene nigo bairanire kolengana nentunde ntanga ni korone taraso sense ya Kenya chibeza cyari koruwe bone school fees na chimo chigo tigara gwakanwa ochakira umwaka onde kolengana ni gatebire buno ogocha kwebinyi bya corona nigo gwatorane to wakanu wechibesa gentekirete serikali go Kenya chibeza cyari gwakanwa chi school ase bono to gochikoiranire kalenda ya botambe ya masomo ni chibesa nigo chikoiranira unachialenga buli tanga ni chibesa starachi gokea engaki ya COVID-19. We have not changed the school fees, and if it is to be done, probably there is to be another task force, and the Kenyans know that we have a presidential working team which is moving around the country.
like last year and the year before, were also reduced, such that the amount which was supposed to be paid, like the other years, as said by the Nyamira task force, were not paid because students never stayed in school for that period. Na ekero karibu no Chinsa mochinde chiganrete okuno numurakera no kuboro kwendagereto okwa mache amone bintu bindi nsemo ya Garissa ni go baganrete gwakwa ne toigo kubwatikana nembure nyinge ya berege ko enekigwa anase wiki ya eta asensemeyo konenga na bonchire ni go batebire buno bonchire bwa barakane ko irana nse kubwatikana nembure nyinge ni go yerera mache guchura Chinsemo na ko irora etoigo wono ni go bagane serikali go swagati kubwatikana serikali ye county ya Garissa eliko ni kubuna nkobeka bale membere si asenseme yikonyara goitia mache ayo rero gotenena kubonchorere bwabo ebatebere bagandrete konyora sara asenseme yo ya Garissa. Wakati ilinyesha hii barabara kulikuwa na maji mingi sana imetapakaa kila mahali. Na hii shule inaitwa Getuni kwanza imejaa maji na hii barabara ndio kidogo. Shida ya hii barabara na tungeomba county government ipanue barabara na itusaidie hizi mamtaro ya kupeleka maji. Kwa mambo na afya pia si mzuri kwa sababu watu sahi wakati wa mafuriko kuna mambo na kolera, siji mambo na magonjwa madogo. So si mzuri. Tunaomba tu county tusaidie. Hii ishughulikie watu hata kama ni watu wa kutoa uchafu watoe. Maji ikikuwa mingi na ambao Kalbat ni ndogo kiasi alikaa sana maji. Sasa maji alitoka nje mingi baka juu ya lami, alimagilu ameingia kwa store, ameingia kwa nyumba ya maduka. The culverts were destroyed by the floods. Then there was serious encroachment of the water paths. Gotigana na yuno munchu muri gochiko ya korra mangana maya senchira yo bwenga Isano na Ibere chabono waso ikase bunge ya Sierra Leone ni gobono chibura buruchene kiukubwatanse ase bunge ya Sierra Leone asense yo ni gotebekana abuna gati ya babunge ni gobate mo ikase bunga sogote abuna abaonchira yenchira yo wakachikura asense yo gentokere gati ya bunge konyara gokane ngane yo egento bono kya bwaterania na koleta chibura buru ase bunge asoko amerelia gotaka gonchira yenchira chikura chiwakwa senseyo ya Sierra Leone nigo chibura buru bono chintindi chiakorekana na kubwatanse ime yebunge. Umonchumuri kibona soro boti orubu na chiburaburo niko chia bwatire sase bunge ya Sierra Leone na igoro yo goncheri yenchera chikura chirabe chigwakwa ni goro goto ikyomori wa mangana maya senchera yo bwenge chiza Isano na Ibere chia bono mo wasenyira bono lito bwatiranere kone kibuna kwanyara mangana ya gwetera somo na wimanyirika kruko Joshua Auta na boigo Abigail Nyanchama one kichibi cha muniri yogicha wekere asenchera yo bwekero mbyamo na sogo chara ko yatengera kurwa Ndizi TV to bwati gwetera sembili mtandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News the digital na bwigansemeri ya YouTube na bogotonyara buna Ndizi TV News tomerane Chinsa ikomichia bono marago basemese amangana maya ningiranege nkomanyi boigali ya genrete gokoleka na tomerane tirani nchinkruko Vincent Onyancha.